Faida ya hekima. Mwanangu, ukikubali maneno gangu na kugaika akiba malagizo gangu, ukibagalau na kusikiriza hekima na kuvugula moyo ili upate kuelewa, ukiha ufahamu na kuluta mumiro ili ugero kuelewa, ukiumala here umalajo fedha na kubuga here hazina iliyofitwa, ndiho elewa kumwago habana ni noni na kumumanya Mulungu. Kwani Bwana analaja hekima kula kanwani mwako, muna mbola maarifa na ufahamu. Ni kuikira akiba ya hekima atwa hachi, iye ni ngao na atu arumwengu. Anarinda ngira za hukumu ya hachi na kuzirinda ngira za aeriye. Kiza undamanya uhachi na hukumu ya hachi na ukarakara na kila ngira mbili, bani hekima indangira moyoni mwako na maarifa ganda fahiza rohoyo. Akili indakurinda na kuelewa kundakwika vinda kuokola na ngira ya ui kula kwa atu amaneno ga kupotoka. Atu marichao ngira za kugoloka na kutua ngira za kiza. Marerwao ni kuhenda mai na kufahizwa ni ui wa atu ai. Mario ngira zao ni za kombo na mahendo gao simazo. Ndakutija kulakwa mwanamuche muzembe, mwanamuche malaya wa maneno ga kubembeleza. Amurichaye mulumewe uthanani na kusahau kila gane cha mulunguwe. Nyumbaye inalongoza kifani, ngiraze zinalongoza kuzimu. Kahana amwendereraye na akauya hedu akazifikiria ngira za uzima. Kwa vivyo undatuwa ngira za hatwadzo na kuzibira ngira za enye hachi, maana atu arumwengu manda toa kahizatsi na atu masio dhambi na mutu manda sala ndani mwe, ela atuai manda uswa kahizatsi na atu masio kuluhirika manda ngolwa.